de say pa de ya de ase wudi esem bi di esi won potem na se yetumi ma eni ya de ne yetumi de 19 team hon mu pa ye ya ebe ya de atese se wudi omo mu de wudi sam ne betumi achi omo ye na ebusiafo nkrofo am kodi na mo hu sam atitru esem ya atese omo de omo pese omo de omo nsa be ye adwuma Nambo krono kwa enesi omoni so no ya di atese mfoni bia abeto montin so na CCTV camera e capture omo no aba beto montin so se etumi ezumi a ehu enipa ba ko a onu dia tese nenim aba clear so no no tese krono yi oka hu bi pa na ejidi se ye saka sa brantie no kwa dia ya de omo maka nyina ye sa ebeka omo yankwa ne yanko hwe mfoni bi embra baby o answer yanko no anet minim Nana, let us say Bullion Van. Made the picture. Yes. I'm ranting any mamba. Yes, exactly. Bakuni. We don't know motorbike. But when they see from or attack police in now or born to no. Until wait, maybe only the Pia Nuhuna. My process for as on first. I saw by attacking. To be able to post a dangerous guy. He's a very dangerous guy. Yes. Okay. Ebusia fonfoni ye akokohwe ye yakase ye hu a erade fa money cheme mo ahwe be na enim pa hwe be na enim pa we osakroma chiche nkokọ ye so bu ananim sakroma so nchiche nkokọ ba we osakroma chiche nkokọ hwe be na enim pa odito u bokro no by this time beti keti nka utompiota ablekuma haya papa penny bi abring anope bia abeko no piota sininsa so all ton ho I give that man 100% respect. Now wa branti an hu na mesisi hu so bibia tuatua ho no mu ye pa ho se krono na obebo ya dia sa ban sa so sa branti hu pandia e wose ye tumi kunu ye ma ne life imprisonment nya kwa ne sentence no to death ye nkobo ne tuo ye fa chongu ne ridium ne yankunu omo e be chi omo nyina ne ba ne se no bi ba branti ya fefe kama se mutumi ekunu hwe na yiri ara ho obedini ade etimu anda andwe ho krampoda na nke bia nka mo boni baby trio na ka onye disable na ka ne yele ntina no sa nka no kra na ni baje aba ne se na mutumi yesa abai akronfo ya munya abadaye kakra abusuafo ahaya attention tv kai say social media handles nya obe like you know what comment or share or like our videos ni nyina eso no subscribe to our YouTube channel no so account we share more about abom sambrane from ohema echa